Kanonye bifurize kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Turi mu ijoro ryo ku itariki zigera ku 10 z'ukwa 11 2025. Birumvikana rero ni amakuru tuba tugarutsemo arebana n'umutekano, politiki na diplomasi kugira ngo tuba updating, tubabwire uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ishyano ryongeye kuba ishyano, ibintu byongeye gukomera by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Uvira. Ubu tuvugana AFC M23 bidasubirwaho yamaze no kuba ikonfaminga cyangwa se yemeza ko maze rwose kuba yisubiza umujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira wamaze kuba ufatwa mu buryo bwuzuye 100%. Ngira ngo turaza kubabwira amwe mu makuru akomeje guturuka indani nyuma y'uko umujyi wa Uvira ufatwa. Ukeneye kumenya se bihagaze bite, byifashe bite, turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Ariko mbere yo kugira ngo dukomeze n'ingingo z'ingenzi n'amakuru tugiye kuba tugarukaho, munyemera imbanzi n'isurize bamwe mu bantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni bamwe mu bantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Yes, badukurikira rero bari mu Bubiligi, mu Faransa, bari Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia n'ahandi hagiye hatandukanye, nabo tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Tugiye kuba tugaruka muri byinshi bigiye bitandukanye. Rero AFC M23 na Kinshasa baritegura guhurira mu biganiro Doha muri Qatar. Ese ibi byo hari icyo byakora nyuma y'uko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyabo byamaze kuba biba imfabusa? Turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kubabwira yuko kandi Loni irimo iremeza ko Kinshasa akomeje gukorana na FDLR. Turaza kuba tuyikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kubabwira yuko ubu tuvugana nyamuneka ivumbi rikomeje gutumuka by'umwihariko mu bice by'umujyi Uvira. Ubu tuvugana ahitwa za Minembwe, ibintu bikomeje gukara. Icyitwa Umurundi baracyari kumwirukankana muri rusange. Turaza kuba tuyikomozaho tuyiva imuzi n'imuzingo. Ikibuga cy'indege rero cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport, ubwoba ni bwose mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka ivumbi ryatumutse, va kuri bya bindi bajya bababwira ibintu ntabwo bimeze neza. Impamvu ni iyihe? Impamvu ni uko isaha ku isaha igihugu cy'u Burundi gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Impamvu mbabwira nti igihugu cy'u Burundi gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, ni igihugu cy'u Burundi kugeza aya masaha by'umwihariko kikiri mu bibazo byo kuba by'umwihariko iki gihugu cyaramunzwe no gutanga inkunga cyangwa se gufasha by'umwihariko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ibi byose bikaba byarabaye iby'imfabusa muri rusange. Turaza kubikomozaho rero byose tubive imuzi n'imuzingo mu gihe cy'iminota mike cyane. Gusa mbibutsa ko muri iki kiganiro tuba turi kumwe rwose na muganga gakondo, umwe mu bagukoraho rikaka, akaba avura indwara z'amoko agiye atandukanye. By'umwihariko rero zandike ni +283 iyo nomero uyandike aho kanya direct bahita bagufasha kugira ngo utangire kugenda witabagaho. Ntabwo ndi butinde rero, ndaza gukubita mbangura kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ariko kandi muri ano makuru bidasubirwaho, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi zikuye ahitwa Ndondo. Bidasubirwaho rero impinduka zikomeye zikomeje kugenda zikorwa by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu butumwa rero bukomeye bw'umunyamurenge w'Iminembwe nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira nabyo ryamaze kuba rijya ahagaragara. Ariko kandi u Rwanda rwashinze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi kurenga mu masezerano i Washington DC. Ni mu gihe kandi MLDP Twirwaneho yamagariye abaturage gutaha by'umwihariko bagasezera ubuhunzi. Ayo yose tugiye kuba tuyinjiramo tuyava imuzi n'imuzingo. Gusa munyemerere by'umwihariko mitemera ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport. Ni ikibuga cy'indege kugeza magingo aya gikomeje kugenda kivugwaho byinshi. Kikaba ikibuga cy'indege navuga yuko nyamuneka igihugu cy'u Burundi
gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye kuri iki kibuga cy'indege. Ubu tuvugana ntabwo iki kibuga cy'indege kikiri nyabagendwa ijana ku ijana nk'uko byari bimeze mu minsi yagiye itambuka. Ni ikibuga cy'indege cyamaze kuba kitari nyabagendwa nyuma y'uko umutwe wa M23 byikanze neza yuko ushobora kuza kuba wakora ibitendo byo kuba wakwinjira by'umwihariko muri uno mujyi wa Uvira na Prito muri kuri iki kibuga cy'indege cyitiriwe Mike Ndadaye International Airport. Ariko kandi Uvira kirimo ikintu bita wazalendo nyinshi, wazalendo kandi zikaba ziri muri bimwe mu bintu biteza umutekano muke by'umwihariko hano muri ibice by'umujyi wa Uvira. Ni ukuvuga ngo rero iki ni nacyo kintu cyatumye nyamuneka muri ibi bice n'ubundi bya za Nuza bya za Uvira, nicyo kintu cyatumye n'ubundi ibintu bikomeza kuba bibi cyane. Wazalendo ziri gusahura, zamara gusahura ugasanga zirimo zirasubiranamo zigabagabana ibyo zagize gute, ibyo zasahuye. Rero ikintu nacyo kibazo navuga gikomeye cyane gikomeje kugenda kigaragara, navuga gishobora no kuza kugora bikomeye by'umwihariko igisirikare n'ubundi cya M23. Ibi rero byo kumva akarengane ku ruhande rwa M23 ni nabyo byatumye imisozi yose icungamiye by'umwihariko za Uvira, intare za Sarambwe zinjira mu buryo navuga ko budasanzwe. Ndabona rwose nyamuneka ndabona ibintu bitoroshye. Aba basirikare barimo baza bamaze kugera mu mujyi wa Uvira, bamaze kugera mu mujyi wa Uvira kabisa. Ndabona situation ari hatari by'umwihariko rero ibintu biri kugenda bimera nabi cyane. Ndabona ibintu biri kugenda bimera nabi cyane kabisa. Ndabona abasirikare bo bamaze kuba bagera mu mujyi wa Uvira ari benshi, ibihumbi bigera kuri 6 rwose bamaze kugera hano kuri Mairie de la Ville. Ibi rero bikaba bigaragaza ko n'ubundi urugamba nyamuneka ruraza gukomeza kugenda rufata indi ntera mu buryo navuga ko budasanzwe. Yes, twirukanse cyane rero by'umwihariko reka tunikomereze n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda atugeraho aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, ahitwa muri za Mikarati. Aha ni mu misozi miremire y'Iminembwe, naho twongeye kwambikana. Iyi Mikarati rero akaba ari Mikarati ikomeje kuba agateranzamba ka nyina wa Nzamba, akaba ari Mikarati ikomeje kugenda rwose nyamuneka igaragaramo icyo nakita by'umwihariko ni Mikarati ikomeje kugenda igaragaramo rwose icyo nakita nk'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku ba FDLR, ku Barundi barimo baragenda by'umwihariko bigaragaza nabi cyane. Gusa amakuru namaze kugenda nkusanya nuko igisirikare n'ubundi cya M23 kirimo kirakora buri kimwe cyose kugira ngo n'ubundi igice cya Mikarati n'ahitwa Nyamara nabyo bize kuba bivamo muri rusange. Ibyo nabyo nashidikanya ko byaba ari ibikorwa byiza kabisa. Byaba ari ibikorwa byiza mu gihe n'ubundi iyi Mikarati yaba ivuyemo, byaza koroshya bikomeye by'umwihariko ibintu byose, kuko Mikarati ni kamwe mu duce navuga ko kugeza amagingo ya by'umwihariko karimo karagura bikomeye cyane igisirikare cya M23, kuko harimo Abarundi benshi, harimo FDL nyinshi, FARDC nyinshi, wazalendo nyinshi. Aba bose bakaba ari bamwe mu bantu bateza umutekano muke. Akaba ari bamwe mu bantu bateza umutekano muke. Andi makuru rero arimo araturuka by'umwihariko hano mu gice cya za Gatogota. Gatogota n'ahitwa za Kamanyora. Ubu tuvugana igisirikare cya M23 cyamaze gushyiraho iherezo. Nahoze mbona abaturage rwose bishimye bavuga bati ibintu byose bimeze neza, biri ku murongo kabisa. Ikintu kigaragaza yuko rero M23 ibintu byose yabishyize ku murongo hano za Gatogota, nyuma y'imirwano ikomeye cyane yari imaze iminsi ica ibintu hagati n'ubundi mu mpande zombi. Hari haramaze iminsi hari imirwano hagati ya FARDC ndetse n'igisirikare cya leta,
ariko ibintu byose nyamuneka birimo biragenda bijya ku murongo muri rusange. Andi makuru rero akomeje kujya atugeraho, uretse kuba ahantu hamaze kuba hazanwa umutekano usesuye, munyemerere mbabwire yuko by'umwihariko no mu bice byariya muri teritwari ya Masisi ibintu